Nyiriwe amazina yanjye nitwa niyo mukizadiriye ngambyinira muri Drabo Dance Umwana TV ndamukurikirana cyane nizi ndama ndazibahaye. Murakoze nitwa Akayezu Cynthia mba muri groupe yitwa Drabo Dance mwikirana Umwana TV ndakunda Umwana. Hello nitwa Uwamahoro Natasha nkaba mbyina muri Drabo Dance nkurikirana Umwana TV so ndabakunda cyane Umwana. Hi, amazina yanjye ni Nyarukunda Sumuta nkaba mbyina muri Drabo Dance nkaba nkurikirana Umwana TV murakoze. Hi, nitwa Akeza Pacifique ngaba mbyina muri Drabo Dance ngaba nkunda Umwana TV turabakunda. Murakoze nitwa Mukantwari Divine nkaba ndi umukunzi w'Umwana TV nkaba mbyinira muri Drabo Dance. Amazina yanjye banitwaje neza Abudu ngaba mbyina muri Drabo Dance ngaba nkurikirana Umwana TV murakoze. Abanyitabo Mukisha Pasi nkaba mbyinira muri Drabo Dance abanzi bose nka Pasi B-boy abandi kubasuza nabo turebana Umwana TV bose kubasuza ni kwa peace Umwana TV no buryo amen. Hello Mr. Welcome noge kubasuza ndutse gukora subscribe kuri Umwana TV channel.